Siapa deh buat pakrogeng angar selangar. Kemarin mulai buat pole pan aja pes-tepes. Hah? Ayo buat pole. Apa? Ada apa kak? Garam kakek deh buat pakrogeng. Salah tabit pakai si aco koncoan. Keng garam akar kakek. Sila lubang kada, apa salah deh. Aduh kaya ada ban kakek. Tidak goreng. Sekolah nih kak. Iya mana? Boleh. Buka. Taron, totok. Siapa nih boleh lawanan deh? Totok. Ini kak, ada bukan kak. Lumayan, udah kintan bejar ya. Arah apa lagi nya? Saran kayak gigi. Gak tahu bos. Arah apa kaki cah? Acoran kayak gigi. Bos yang orang diseruan. Apa? Mayo enter. Saya sih ngambek ya. Gak tahu orang di situ ngambek ya. Enter mayo. Jam marah apa kena tahu saja aja ini. Ampon tau sabeng tatabeng saya malis. Mun lakar la abeun la salah. Karena terkadang orang nokol beniken polan aroma sajago. Beniken polan setengki. Tapi orang nokol kadang ken malay. Tak kerah orang pas nokol mun tandi salah. Tak kerah orang sembarangan mun la becek tengka. Mayu papa desaling ngas teteh keangkui aja ga ate. Mula tengkai jaga lah aku nah becek kata tangke. Insyaallah odi nengi tunyar ya arasa suarke. Seneng bunga tentram damai kapi bedeng.